Mu karere ka Gatsibo ubuyobozi burasaba abatwara abagenzi kuri moto kugira uruhare mu kurwanya inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge nyuma y'uko ubugenzuzi bwerekanye ko ari bo bakunze gukoreshwa mu kuzikwirakwiza. Ubu butumwa bwatanzwe nyuma y'igikorwa cyo kumena litiro 4200 z'inzoga zitujuje ubuziranenge cyabereye mu Murenge wa Kabarore nyuma y'ubugenzuzi bwakorewe no mu Mirenge ya Rwimbogo, Rugarama na Ngarama. Ubuyobozi bw'Akarere buvuga ko abatwara moto bahura n'abantu benshi buri munsi, bityo bakwiye kuba bafatanyabikorwa mu ubukangurambaga bwo kurwanya izi nzoga aho kuba bazikwirakwiza. Bwanibukije ko gukora, gukwirakwiza cyangwa kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge bihanwa n'amategeko kuko zifatwa nk'ibiyobyabwenge. Uwabifatiwemo ashobora guhanishwa igifungo kigera ku myaka 10 ndetse n'ihazabiri hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubuyobozi bw'Akarere ka Gatsibo ubusanga kurwanya izi nzoga ari imwe mu nzira yo kugabanya urugomo, ihohoterwa n'andi makimbirane abangamira umutekano n'imibereho myiza y'abaturage.